naon aing dibawa ka mana? Ya, Yuna dulu. Iya kampung lebay menirarehe kieu jarempling kamarana buah daripada aing nungguan Senin mending aing nempo berita sugan ge aing nu viral-viral. Kebiasaan warga Cina menyantap sop kelong terkena virus kolor calana. Salah, corona dan akhirnya meninggal. Gelo sia tangkurak daging kelong dilebokan. Mending cara aing ngadaang usam buruk ge ngeunah paruguh sehat lah tibang virus corona. Lebih bahayaan ge virus congorna tetangga, lebih jahat, lebih mematikan. Enin, reka mana dia? Kunaon dia? Eta layar tancep dina tarang meni dua make sarung deui jiga aki-aki. Amit-amit aing mah. Aing meriang non. Pilek flu sesak napas nih. Kunaon siabat jadi sesak napas? Sesak napas aing ini sia non. Sumpah sia lebay, alay. Abong-abong cicing di kampung lebay sia jadi kitu. Tade sia kena virus corona. Embung aing deket-deket jeung sia mah. Non, virus korong emak. Di mana aya virus korong emak? Aya korong ayeuna. Lain korong emak. Corona, arti corona teh virus mematikan. Virus teh anti Cina. Oh, gitu. Hah? Kumaha mun aing kena virus corona? Mak, Bapak, jangan pae, Bapak. Iya, kolot-kolot mana lebay. Ayo dia, cap denggel baik. Ini bujur aing nyeri, asa aing mah ganjel. Baing yang nempo. Wasuk wadim. Eta bisul masih gede gudung awewe aing mah. Ih, embung aing ninjona ge. Oh, iya. Nginyen aing muriang teh. Pantesan we aing sing sargot asa aing ngenyotan. Haram jadah teh tang kurak penyakit bisul dina bujur. Wadaw. Kamu eta bisul dina tarang mah ngajendol juga kanyut. Eta banget makin burik mah jigeus burik teh. Mana cenah hayang ningali penasaran ya. Gampang amat sia eta ngomong. Ke mun keduaan karak. Poin bete mus puasna, en mah kayak siga pikene. Imau 18 plus. Ngomongan si Dararia. Manit asup kena polo. Teh. Aduh. Ini sugan teh aing masih teh kena virus corona. Tahu-tahu sia kena penyakit orang susah alias bisul. Baiklah, daripada aing kena penyakit kanker, amit-amit. Geus aing rek mangkat heula. Assalamualaikum. Reka mana dia Enin? Ke material, puas ya. Aduh, rek ke warung lah, beli obat. Assalamualaikum. Jak. Satu ngaran lagi carut. Sumpah sia lebay, alay, kade sia iya. Sumpah sia lebay, alay. Gara nanti. Non, virus kolor calana. Mak ayo panggil. Lain korong emak, corona, korok virus. Son. Lain korong emak, corona, arti corona teh virus mematikan. Arti corona teh virus mematikan. Virus teh anti Cina. Oh, gitu. Hah? Nin, kulo aja susuran sorangan. Enggak, saya produser Yansi. Yang itu nyawa teksa.
Kenal si Enin serangan. Terus nu gelo. Lembang. Anjing tia. Adaw. Tunggu nih. Sabadasnya ya. Action. Cut. Idea. Langsung ngomong. Action. Sini bujur aing nyeri, asa ieu mah ganja. Oh, eta mah bisul. Mana-mana cenah teh ningali. Gampang amat sih. Mana-mana cenah teh ningali penasaran aing. Gampang amat sih. Cut. Mana-mana cenah teh ningali. Gampang amat eta ngomong. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Jess TV Kreatif Anak Indonesia. Oke, di video kali ini kita lagi ada kegiatan syuting buat episode 3. Jangan lupa nonton dan jangan lupa subscribe juga, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian.